niko nano mutari mwabyukara ye ninje wabyutse mama waracajyamye nyoko ari he waracajyamye ariko mana yanje aracajyamye kuri zisa aracajyamye Nikola yewe Rangwi da karame Rangwi ubu ni sayingahe sinzi ntabwo bizi sinamenya ukora kwiye kutabimenya niba bwakeye si niho nabyuka naho wabyuka ngene nje mu materaniro ngaruke nsanga uraryamye harya ko iki gihe tugezemo n'igihe ki Imana yawe ya buri munsi ejo ni Imana kwa kabiri ni ugusenga kwa kangahe ni ugusenga kurya buri munsi igihe umwana ameze nabi ngo ni ugusenga umwana yarameze nabi yagwaye none se hari utekereza ko Imana dusenga nzayikuzanira mu mufuka wewe ayo masengesho yawe buri munsi amasengesho ejo amasengesho noneho nari ndaje gusenga n'umwana wanje agwaye none gaku urukunyumvira ibyanyuko ukubesha kubesha yahoze ari kuvuga ngo watanze umugabane mwinshi ngo gurukwaye naco kirimo wabuze mama sinabibuza ariko noneho kugira ngo ayo uri kudushakira ngo atubesheho umuntu agiye no kuyahereza Imana sirakene noneho Imana yarakubwiye ngo irakene mwana uyumvire ahubwo yumvire papa nawe yabaye umuntu wo kwaya gusa zana ku gatebe nicare ubwo umva reka nkubaze uri kubona ibigori byashize amasaka twayagurishije ibishimbo byarangiye turabigenza gute none hari ico bimbwiye se ntaco bikubwiye ni wewe ushakaga amafaranga yo kudutunga mwana wigumira mvire kanya turaja kwisurira Jese nja kubagara njewe amafaranga twakorera si ko yashobora kayashakamo n'umukozi nje kubagara njewe ese ahubwo yewe yambasaka mu kabande mwakuyeyo twatunike twasigayeyo umva nkubwire ari amasaka yasigaye mu kabande urigendo yakureyo hanyuma nande ngiye kureba mama nukuri ntabwo ndajaje amafaranga uri gukorera ahubwo uri kuyaha Imana yarakubwiye ngo irakennye gakumi mwana genda ushaka abakozi umva mwana wanje genda we nagutumuje kushaka abakozi hari muje kwiruka muri abagarana ari ukora ibyo mubwiye mwana ndagiye uzangurira n'igitenge reka ngende igitenge mfite uri kubona kitashaje Muraho. Narashaje. Muraho neza mwana we. Ihangane. Murugo namahoro. Nanuko. Ngwino wicare mwana we. Mutarambi amakuru mwana we. Aha, nayo mwana wanje. Nayo murabizi. Uko byaranze. Nukuri akomeye. Turaho nayo. Narasi umugore wawe. Umva nkubwire. Nani kwa kundi nibize ngarame. Nukuja mu materaniro gasanga araryamye abyuka saa 4 saa 5 gakobwa muzukuru wa. Yenda kwicwa n'imwe. Ngo wari mu masaka ngo wari mu mata. Mwana wawe. Ntaza. Mwana wawe byura ko twakuga. Mwana wanje ndakushoboye. Abukara mwana wanje mutarambirwa. Azicwana inzara mwana wanje. Abagore babo none ko babaga. Umva. Mukwihangana mutarambirwa mwana wanje. Ukadusenge mutarambirwa. Mwana yacu urakoze kuduhaye iri funguro. Amena. Ugeze uritunganye mfashe n'abatari bonye mu izina rya Yesu. Amena. Mwana waje. Mwana wanje rero ko twakugera kumbuka. Mwana wanje ugiye kwicwa n'inzara ibiryo birahari ndabifite. Kaka kajumba. Ndagwa. Twega kobwa. Zubaruha baheru. Twega kobwa arahanganga sangira nawe. Uzababijya.
yabuze abajya mwana wanjye none urageza aho ugeze tujye mwana wanjye tujye mwana wawe urakuneza mwana wawe utuzi mwana wa mwana utuzi mwana wawe ihangane mwana wanjye inzara izakwica mwana wanjye mwana wa n'inzara ariko humura byaba bikuneka ihangane mutarambirwa mwana wanjye rero uzi ko yobu yari yihanganye oya tarambirwa mwana wanjye si ubu maze rero urakoze umpaye ibyo kurya ariko kagende njye kureba arangwita hariya mana ni ikigeragezo mwana wa yobu yihanganiye ibigeragezo byamubayeho ndabizi ndabisoma mu gitabo cayo ubu ndagisoma nawe nkamusomera umugore aramugerageza mwana wa ibi bihe turimo bimeze nk'ibyo kwana ariko wihangane mwana wa mfite ibiryo hariya ariko mwana reka nguhereze ndeko wajyanira umwana wanjye ibyo mwana wa urakoze dusaka uzaza ngo mwana wa utudusaka mwana wa urumva mwana wa utudusaka uzatureteshe ujemo agakono n'agatsima urumva mwana wa ntambira mwana wanjye ntambira janira abana banjye reka nyiramwiza mperekeze mwana wanjye mutarambira nzakumenyesha amakuru uko bimeze mu rugo reka njyane na nyiramwiza angeze ruguru hariya umugezeyo reka muherekeze umugeze hariya ngaho mwana wanjye umunsi mwiza maze rero nkubwiye reka abakobwa bubu nsigaye numva ibyabo kubona ni wowe mama asigaranye nzumva ngo uri kumusuzugura aya majigo nzayakoramo aya majigo umva reka nsubireyo usuhuza abandi uzubahe mama umva ningaruka akakundege umva ayo majigo wowe ibyo dusezeranye yuza abasuhuza wamfasha kuri umugabo wamfasha
uragiye uragiye bayi barangunze ikamana niko nari mfite ubwenge buke ihangane uzamubona mu gitondo cy'umuzungu ikamana ishake makabaraga rivuye Ndashaka boss waha. Boss? Ari ngo bari. Ariyo? No buhora. Ari. Hano umushaka ko. Oya turahamenye. Niba umuhumure niba hari ikibazo mushaka kugira ngo boss abakemurire arakibakemurira Oya rata dufite ikibazo kandi uyu nguyu nawe aramfasha kugikemura. Muraho. Muraho neza. Yego. Muraho neza madam. Yego. Urakomeye cyane. Yego. Uraho yemwa. Yego. Ni amahoro. Yesa shimwe. Komera nawe sha. makuri wanyise. Ni meza. Uri abantu b'Imana. Mu minsi yashize uzi ko wabanaga na munywanyi wawe ariwe mugabo wanje. Suri kubyibuka neza. Kandi uzi ko yari yaransigiye ibintu byinshi pe. Ariko kuri ubu ngubu ntabyo. Byarashize nta bintu dufite. Mbese dusigaranye akarima k'igikoni. Ugeze. Umbinze mw'imboga gusa ubu nizo zikurabona nk'aka kena nako bantejeje ntasume y'umwana ngira. Jenye ko kuru yaranguriye. Ugeze. Yaranguriye tuno dukweto n'utaro gakara. Kijya gihe ubwo papa yamaraga gusinzira wese uje kwa nyogokuru. Kandi buriya umwanya wawe yansigiye abana 7. Abana barindwi. Ariko nibyo suri kubyibuka nuko gitura ntibabivuze. Noneho ubu mfite n'inda ya 8. Inda ya 8 sinayikuje. Inda ya 8? Inda ya 8 sinayikuje. Umugabo wapfuye hasize igihe kingana. Yansigiye abana 7 byibutse neza no ku gituro barabivuze. Ariko nyine iyo nda ndurayo. umva rata. Kubera ubukene cyatumye ngira n'inda ya 8. Ubwo sireka ngubwire. Nyanumwe nda 8 ndurayo. Ubonaga muri kujya ukagira ngo uri kujya bivuye none. Nuko se madakomeza None rata umva icyifuzo nari mfite. Ubwo niyo mpamvu nari namuzanye. Noneho nzana n'icyangombwa cy'ubutaka kugira ngo azansinyire kwica 1000 curanguza niba bishoboka. Igihumbi kimwe. Ni 1000. Kino ni icyangombwa cy'ubutaka. None se madam. Karamba. Ndabona koko icyangombwa cy'ubutaka wakizanye. Kandi mu by'ukuri koko abantu ubu ngubu asigaye atari inyangamugayo. Basigaye rwose ari babicanye. None ubundi 1000 ntacyo cyakumarira rero. Urabona umwe ko ufite abana 7 kandi kuko ndabizi umugabo yagusigiye. Inda ya 8. None ubundi 1000 ntacyo cyakumarira. Ubu ngiye kukuguriza 1010. Kubera yuko uzanye iki cyemezo cy'ubutaka. Ariko rero madamu uramwe ngo ufite akarima kangana ute? Mbese nta karima k'igikoni. Ni gatoya. Kajya kari munsi y'urugo. Duhingagamo imboga gusa. Umva rero madamu dusezerane. Ngiye kuguha amafaranga 1010. Ugende uzambere inyangamugayo dore ndi umukirisitu nkunda abantu b'indi mangana. Nta kibazo rwose man. Ugende ukore. Umukobwa yagiye kukwandikira. Mana ndicyo ngwicyo.
weho andika ntabwo uzi kwandika resi warize urandika ndetse sinanditse utari iki andika ngo njyewe umugore wa nyakwigendera mutarambikwa ngurijwe amafaranga 10,000 na semivumbi Kausa Nancy. Twarangije. Ndabona amafaranga yuzuye ngahakira. Murakoze. Mani babimugisha. Katugende tuje kudandaza. Nuko. Turebe ko abana baba. Ngumeze ubutugende. Ngaho murakoze. Nuko.